Majambo lamanene nakambe vitweni ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta loyi a nga la emahlweni ka n'wina isithole ni ponisiwile na hi rhandza hosi. Na majambo lama ni rhandza ku va ni hi ta tlhantlhanyana matsalwa katsongo, hi dyondzisana, hi vonisana, hi pfunana ku hi ta kota ku twisisa ku Xikwembu xi lava yini eka hina. Minkarhini ya ku tala hi famba hi ya avanyisa van'wanyana hikuva hi nga swi tivi ku Xikwembu xi lava yini. Ni rhandza ku tsutsuma ngopfu eka level yin'wanyana ya ku ni rhandza ku vanhu va nga kota ku twisisa ku va hi ponisiwa ku ve makungu ya Xikwembu ku va ni xi preserve kumbe hi nga fi. Loko hi kateka hi kuma mikateko loko hi ri karhi hi hanya ka misava leyi, Xikwembu a xi hi katekisi hi ku hi khongele ngopfu kumbe hi lulama ngopfu mahlweni ka xona. Kambe loko hi khongerini ivi Xikwembu xi release mikateko, before xi release a xi release hi ku languta hina, xi release hi ku languta Kreste loyi a nga vambiwa xihamba. Hi yona mhaka xin'wana na xin'wanyana hi xi endlaka hi ri tatana evitweni ra matimba ra Yesu Kreste. A hi nga kala hi nga hayi ka Xikwembu ka Yehovha hi nga ri na Yesu. That is why Bible yi ku the only entrance to the Father is Jesus. Hosi Yesu hi yena ntsena a hi nyikaka authority yo va hi vulavula hi tatana. Hi nga kala hi nga vulavuli hi Yehovha hi nga nghenanga hi le ka Yesu, hikuva loko a hi lave ku vulavula hi Yehovha nge hi endle kahle ka Old Testament ku nga se ze ku Yesu Kreste a fika. So ku komba ku hi tsandzekini ka Old Testament, Xikwembu xi endla ndlela ku Sathana a nga kala a nga celebrate ku ri ku ya ha ri koho nyimpfu leyi ya ha taka kusukela masungulweni yi ve yoho ya ha ri yoho, ya ha to va yona leyi nga ta hi kutsula hi hlantswa swichomo. Ni lava ku hi ya languta ebuku ya Vaheveru. A ni nge hlayi ntokhota mi hlaya loko mi yi kumile ya Vaheveru chapter 10 verse 7 verse 4. Vaheveru chapter 10 verse 4 u hlaya nje u 5 ku 6 ku 7 hi la hi kumaka etimhaka ta hosi Yesu la a vulavulaka a ku tatana before ni suka ni ya emisaveni ku na mhaka leyi nga endleka. Yesu a tshame na tatana exiluvelweni, Yesu a ri karhi a fuma na tatana. Loko ku ri karhi ku endleka swilo hinkwaswo leswi nga endleka, Adamu a joha swi fambisa sweswo leswo va hlongoriwa ntangeni wa Edeni, swi famba ku va na ti-generation leti nga va kona ku ye ku yandza xidyoho. Hi ku hi ta tsundzuka ku Xikwembu xi tumbuluxa i munhu, Xikwembu xi tiyisa misava. Tanihiloko Bible yi vula ku misava i ya Yehovha ni leswi nga ka yona, u yi sungurile ehenhla ka malwandle, u yi tiyisile ehenhla ka milambu. Loko a ri karhi a endla sweswo leswi a ri karhi a tiyisa emisava, a ri karhi a endla sweswo leswi a ka ku vi na ku vonakala, misava mati a ma hlengeletani ka ndhawu yin'we, ndhawu leyi ni ta yi vitaka hi lwandle. Misava yi ta va ndhawu leyi Xikwembu xi nga commanda ku a ku mili byanyi hi mukhuva wolowo. Ti-principle tetiya ta ku sungula Xikwembu xi nga tiveka. Hi nga rivali ku loko Xikwembu xi endla hinkwaswo sweswo leswo emisaveni, xi endla ku vonakala, xi endla dyambu, xi endla n'weti, xi ku leri i dyambu ri ta fuma na nhlikani, lowu i n'weti wu ta fuma na vusiku. Xikwembu a xi ri henhla ka program na purpose ya ku va ni xi fane xi endla munhu a ta emisaveni a ta rima misava, a ta xi dzunisa. Kahle Xikwembu loko xi endla munhu, loko yi hlala ka Geneza chapter 1 verse 28 yi vulavula sweswo leswo ku Xikwembu loko xi endla munhu hi mfanekiso wa xona, xi te wena munhu teka dominion ya wena. Dominion i yini na? Swi vula ku munhu i ta fuma emisaveni a tlhela a fuma na le tilweni. Munhu i ta fuma, loko yi hlaya u yehla na yona, Xikwembu xi nyika munhu authority kumbe vululami, vulungheri bya ku controla emalwandle, eka spiritual space, ku controla swinyenyana swa mpfhuka hi mukhuva wolowo. Xikwembu loko xi endla munhu xi nge endle hi purpose, kambe purpose yikulukumba leyi Xikwembu xi nga n'wi endlela yo munhu a ku ri ku a xi dzunisa. That is the first point. Purpose yi leyi kulukumba ka toho hinkwato a ku ri ku munhu a dzunisa Xikwembu. Why Xikwembu xi kheta munhu ku a xi dzunisa, ku va yi nga ta xi dzunisa na? Remember, loko hi languta eka tintsumi ta tilo, ti-archangels, loko hi vulavula hi ti-archangels hi vulavula hi tintsumi leti ti nga khoma, ti-chief in command ta le tilweni. Eminkarhini ya ku tala hi vamise ku vulavula hi tintsumi tinharhu leti a ku ri toho ti-dominator.
in true sense of it ti koho tintsumi ti tele leti a ti ri koho le ndzhaku le loko landzelela hi kuma va Rafael ku nga ntsumi ya ku hanyisa kuna Azazel hi mukhuva wolowo kuna va Uriel ti tele tintsumi leti ri koho mara hi ya languta tintsumi leti nharhu leti a ti ri toho ti khomini etilweni ntsumi ya ku sungula leyi a yi khomini leyi na yo a yi ri un'wanyana wa vana va Xikwembu ku nga Lucifer loyi a ri archangel loyi a nga nikiwa na matimba ya ku multiplier loko vulavula hi archangel vulavula hi ntsumi leyi kotaka ku va yi multiplier hi marito man'wanyana yi nyikiwe authority ya ku loko yi vona onge nyimpi ya hisa kumbe hi la ku dzunisa ene ku laveka tintsumi tin'wana leti nga ta dzunisa i nyikiwe authority ya ku wa swi kota ku va a multiplier a endla tin'wanyana tintsumi for the raise of voice ya ku dzunisa Xikwembu hi vulavula hi ntsumi mani ya ku sungula i Lucifer a nga seze a va Sathani loko se a ta hoxiwa emisaveni loko ku pfuka nyimpi etilweni hi ta hi languta ntsumi ya vumbirhi the messenger ntsumi ya message ntsumi ya ku tisa mahungu ntsumi ya ku heleketa the messenger ntsumi leyi rhumiwaka ku heleketa mahungu yo karhi so hi vulavulaka hi Gabriel i ntsumi leyi Xikwembu a xi hlawuleni ku va yi ri ntsumi ya ku heleketa emahungu hi mukhuva wolowo hi ta vona ke ya vona ntsumi ke leyi lwelaka masiku hinkwawo ene loko hi languta history ya ntsumi leyi hi kuma leswaku hi yoho yi nga hlongola Sathani etilweni Lucifer etilweni xikan'we na army ya yehe tintsumi leti se a ti khisamela yele a ti n'wi dzunisa ti hetelela ti n'wi teka ti n'wi vona a ri Xikwembu ku tlula Yehovha loyi a tshameni exiluvelweni and loko a chika a hlongoriwa emisaveni etilweni a ta emisaveni i chike na army ya yehe leyi a nga chika na yona remember loko Xikwembu xi endla munhu a ta fika emisaveni loko Xikwembu yi sungula kwala ka Genesis hi ku in the beginning God created heaven and earth Satan se a hlongoriwini tilweni loko u sungula kwala ka Genesis Bible yi sungula Bible it's a mystery that is why it's very important ku loko hi hlaya Bible hi hlaya loko hi nghena hi dzika hi le ndzeni yi reveal swilo swa le kusunguleni but problem i ku loko hi hlaya hi hetelela hi nga hi twisisi hi ku ya hi ti revelation ta Xikwembu ene hi va hi nga khongeli minkarhi ya ku tala. If you want to reveal the Bible, if you want to get the revelations from God, if you want to hear from God, if you want to really connect ka Xikwembu u lava ku tirha mitirho ya Xikwembu a swa ha lavi wena n'wini swi lava ya Xikwembu we u khongela loko Xikwembu me a ni tivi nchumu mara na tshemba with the wisdom that you have given unto me it's enough. It's enough ku I'm well equipped ku ni nga cinca misava ku ni nga cinca ti province hinkwato ku ni nga cinca nation ku ni nga cinca internationally na tshemba because mhaka yi tshameka ku tshemba loko u tshemba Xikwembu hi xoho xi chika ka xi ta ku nyika those revelations chika ka xi ta fika xi vulavula na wena u vona ku tlanga ti video nje la nhlokweni u twa ku tlanga ti video u twa ku ti video leti onge ti nga vona hi vanhu van'wanyana so that's then you need to pray because leswi tlangaka la mihleketweni ya wena u lavaka ku swi ya twa hi vanhu loko u nga ri na connection ya kahle na Xikwembu kuna swin'wana swa a wu swi koti ku hlamusela mara wa swi twa ene swi endla sense ka wena n'wini mara swi endle sense ka munhu un'wanyana nkarhi wun'wana u hetela loko a ntivi swa ni ta swi hlamuserisa ku yini mara swi leswi u swi lava ku swi humesa mara u nga swi tivi swa ku ta swi humesisa ku yini that's when you need to pray because remember the devil is corrupting ile ku corrupteni ku u nga ti you don't come forth u ta share timhaka leti Xikwembu xi ku revealela ka tona Sathani i ti endla ti tika ngopfu swinene timhaka leti ku a ti twali ti tika ku na loko u fanele u ya vanhwini u fika u hetelela u nga ha tiveki hi ndlela leyi Xikwembu xi ku revealelaka hi yona that is why you need to pray loko swi ta ka timhaka ta ntirho wa Xikwembu a hi vulavula hi ntsumi Mikaela yi nga ntsumi ya nyimpi is the warrior angel loyi a nga nyikiwa the authority kusukela loko hlaya ebuku ya Daniel loko ta va a fastini 21 days a ri karhi a khongela entshaveni yi ri Bible ke ku ya ku hela 21 days Xikwembu a miyeleni a nga vulavuli nchumu ene a wu ri ni ku tsundzuxa n'wana le kaya ku na nkarhi la Xikwembu xi endlaka ka xikutu kasi xi le vutweni Xikwembu xo testa Sathani wo ringa that is why loko hi ya ka marito ya Xinghezi Sathani wo tempter he's got all the temptations but God tests you Xikwembu xo ku testa Sathani wo ku ringa so marito man'wana loko la ku fika hi Xitsonga xa ku hlamuseka Xikwembu xo ku kambela Sathani wo ku ringa so
loko xikwembu xi ku kambela a swi endleki u ya nghena xikambelweni u nga rhanga hi ku dyondza xo karhi xikwembu xi rhanga hi ku dyondzisa xikwembu xi rhanga hi ku empowera xikwembu xi rhanga hi ku nyika vutlhari xikwembu xi ku pfulela emihleketo u va broad u hetelela u twisisa ku who is Christ, who is Jehovah, who is the Holy Spirit. Now you sungula ku differentiate ku understand until you reach to the level where u twisisaka ku what is a warfare. The moment you know ku what is a warfare hi la se hi vulavulaka hi mfumo wa xikwembu u lwaka na mfumo wa Satan, hi vulavulaka hi mfumo wa nyama u lwaka na mfumo wa ku vonakala, hi vulavulaka hi la Satan na madimoni ya yena na tintsumi ta yena leti a nga chika na tolo ka hlongoriwa tilweni hi la ku sungula ka mhaka ya madimoni. Tintsumi leti ti nga chika na Satan, tsundzuka, they were created hi xikwembu kwini etilweni in the spiritual realm, etikweni ra ximoya. Now swa ximoya a swi fi n'wana le kaya, swa ximoya a swi fi ku fa swa nyama. That is why na mimoya ya va Goliath, mimoya ya va Filista lava ya ava lwa na vana va Israel. Tsundzuka swa ku ma-giant ma tise ku yini, va Goliath va tise ku yini. Va Goliath va tise hi ndzhaka loko tintsumi letiya ti nga wa leti vitaniwaka swa ku i ti-fallen angels, ti nga hundzuka madimoni, ti nga hundzuka ti-principalities leti nga tshama mpfhukeni, leyi buku ya va Efesa yi hi tsundzuxaka hi tona. Ti-principalities letiya na mimoya letiya leyi lwaka na mfumo wa xikwembu, yi lwaka na swa ku humelela ka vana va xikwembu. Hi yo mimoya liya yi nga wa khale na mimoya liya yi nga huma endzeni ka ti-giant, yi nga huma endzeni ka swohontluvula leswiya enkarhini wa va Davhida loko a ta dlaya va Goliath hi nkarhi walowo. Swohontluvula leswiya swi herisiwile, leswi nga endla swi herisiwa i ku a swi ri na moya wa dlame, a swi ri na moya wa nyimpi, hi ku a ku ri vana va tintsumi. Tsundzuka loko yi ri Bible loko misava yi yandza le ka buku ya Genesis, yi yandza misava, xidyoho xi sungula ku tala, ku ve ku ta tintsumi ta le tilweni. Yi ri Bible loko yi hlaya ka Xinghezi yi ri they were the sons of God. They were the sons of God. Marito man'wanyana a va ri vana va xikwembu, a va ri vana va xikwembu. They were the sons of God, but they became fallen angels. Va ve tintsumi leti se ti nga wa ti nga tintsumi ta munyama ti followa ka Satan loko se ti ta va ti hlongoriwe tilweni. Tintsumi letiya loko se vana va vanhu va yantswa, yi ri Bible loko ku ri ku hlaya Bible yi ri ku na nkarhi tintsumi ti nga vona vana va vanhu ti va navela ivi ti va teka ti va endla vavasati. Hi la ku nga sungula ku tswariwa ma-giant ko ma-giant lamaya va-giant lamaya kumbe swihontluvula leswiya a ku nga ri vana va vanhu va ku fana na mina na wena, a ku ri vana va tintsumi. Tintsumi ti etlele na vana va vanhu ivi ku createka ku breedeka ma-giant. Hi leswi loko u swi langutisa u ya ka the original Aramaic kumbe u ya ka Xiheveru u ta fika u swi kuma swa ku swi yo translatiwa, swi fika hi la hi vona ka ti-Nephilims, ma-giant lama va ma vitana swa ku i ti-Nephilims. U swi kuma ka the book of Enoch, and book ya Enoch a yi kona ka Bible leyi hi hlaya ka ti-Bible leti nga koho ti-testament hi nga na toho. There is a book leyi vitaniwaka swa ku is the book of Enoch. There is the information leyi nga fihleka laha is too great, which is antwisisiku hikokwalaho ka yini va yi removini ka Bible. Lava a va printa ti-Bible leswaku va endlise ku yini ku va yi remove, and they had their own reasons. But I can tell you now, hey, buku liya has got a lot. U kuma na la Noah a nga tsarisiwa xiswoho ku bebukiwa ka Noah leswi nga bebukisa swona. Nkarhi walowo loko Noah a bebukiwa ku na nkarhi lowu a ku communicate a hi ndluli kokwalani. Ni ta vuya ka yo siku rin'wana the book of Enoch a hi na yona ka Bible, but then loko u vona video leyi ni kombela u ya downloada the book of Enoch. Hambiloko yi downloada hi YouTube yi ta yi ri audio, and then you will learn a lot there. Hi la ku revealiwaka hi la ni nga fika ni kuma na swa ku kasi na tintsava, ku na tintsava leti nga disobeya xikwembu ku sunguleni ivi ti tekiwa ti ya pfaleliwa. Kuna misinya leyi nga disobeya xikwembu yi tekiwa yi khesiwa. Swilo hinkwaswo leswi u swi vonaka swi nga na movement kumbe swi kulaka hambi hi misinya kumbe i byanyi swi yingisa xikwembu. Loko swi disobeya xikwembu xa ha swi kota ku swi panichana namuntlha. That is the reason why vanhu va ku tala va hetelele lava nga fika ka higher consciousness va hetelele va twa onge nature i xikwembu. Va hetelela vona nga ku loko wo reach the highest consciousness la u koteka ku va ni u controla, u kota ku twisisa mihleketo ya munhu. Ku na vanhu lava nga fika ka high consciousness ya ku va kota ku vona ku munhu loyi i hleketa yini, va kota ku controla munhu. That's why by manje se hi ya languta hi kuma vanhu la se nghenela ti-magicians, la se va fambaka va kuma ti-spirit swo karhi from other gods. Hi ku hina we have our God Jehovah Jireh, the creator of heaven and earth. But hey, let me tell you, loko u ntwa loko me
ni khonza xikwembu lexi hanyaka xikwembu lexi nga endla tilo na misava a swi vuli ku swikwembu swin'wanyana emisaveni a swi kona there's a lot of gods la misaveni la vanhu va swi dzunisaka and swi endleka swilo loko va ri karhi va dzunisa swikwembu sweswo but now my question nawe question leyi u faneleke u ti vutisa yona i ku swikwembu sweswo before swi va swikwembu a swi ri yini because there's only one creator if there's another god or another gods it means there's a supreme God who is standing because xin'wana na xin'wana xi endlekaka xi sukela from the origin and what is the origin is Jehovah himself loko hi ri karhi ni vulavula hi the spiritual realm la a ku ri na xikwembu na tintsumi ta xoho na Kreste Yesu va tshame etikweni ra ximoya back then in eternity a ku na lwa swi tivaka swa ku rini because xikwembu xa ku xi sungulerini ku tshama in the spiritual realm a nga kona lwa nga ta ku byela only God knows only himself that is why a ku na munhu lwa nga ta va na mihleketo ya divine ya kota ku twisisa ku xikwembu i mani mihleketo ya hina vanhu yi tsongo ngopfu to understand ku xikwembu i mani our minds are very 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 low to understand who God is that is the reason why loko hi ya ka xikwembu a hi fanelanga ti tlakusa for the sake ya ku xikwembu xi kota ku hi nyika ti revelation leti nga tumbela hi yona maka hosi Yesu loko a vulavula na Petro i ri Petro leswi u hetaka ku swi vula la a swi humi ka wena and a wu swi revealeliwa mhlavutelo lowu a wu nyikanga hi nyama na ngati kambe u nyike hi xikwembu tatana wa mina lwa nga tshama ematilweni in other words munhu un'wana na un'wanyana loko a lava ku twa ti revelation ta xikwembu i fanele a tshunela ka xikwembu a tshama kusuhana na xikwembu a dzunisa xikwembu a tirhela xikwembu twana hosi Yesu ka verse leyi nga ku nyika yona i ri papa hi ku magandzelo hinkwawo lama nga endliwa emisaveni a wu ma yamukelanga va hisini magandzelo ya tihomu va hisini magandzelo ya tinyimpfu va hisini magandzelo ya tihuku va hisini magandzelo ya swilo hinkwaswo mara we hosi a wu tsakanga ha wona swi vula yini leswi i ri tatana leswi mina u nga ni endlela miri u nga ni preparela miri yingisa leswi me tatana va vulavula va ri kwini emithinini wa le ximoyeni kwini ba emisaveni a nga se chika ye hosi Yesu ta misaveni mara leswi a swi ri ku endlekeni emisaveni xidyoho sa xi yandza misaveni endzhaku loko tintsumi ti ta va ti corrupte yini ti ta va ti corrupte mbewu ya munhu ku ze xikwembu ze xi humesa marito lama xiko moya wa munhu u nge he hanyi hi la ku nga heriki hi marito man'wana swi ri xikwembu a xi prepare munhu emisaveni ku vanhu lava xi nga ta va endla a va ta hanya hi la ku nga heriki emisaveni a ku ri makungu ya xikwembu mara hikokwalaho ka tintsumi leti nga fika ti corrupta mbewu ya munhu yi hlangana na swa ximoya xikwembu xi ku emoya wa mina a wu nge he tshami hi la ku nga heriki enyameni ya munhu hikuva nyama ya munhu yi tsanini ivi xikwembu xi veka malembe lawa munhu a fanelaka a hanya wona hi marito man'wana munhu i fanele a hanya ivi a fa eku feni ka munhu xivutiso hi ku siku leri u faka u khome yini mavokweni una yona apartake na apartake ku nga Kreste Yesu ku nga vangeli ku nga ku ponisiwa loko nga ri na apartake leyi nga ta ku teka ku yetlela miri yo yi tlakuka ya nghena paradise ku biwa minkulungwana swi ri u ta va na yini na undertaker hi ku apartake a wu na yona ina undertaker hi ta yi vona va tata va ku chela le bokisini casket ya ku durha mara mhaka nkulu i ku loko casket ri nghena ehansi ri sungula ku bola moya lawa nga ko wo ri yini na decide namuntlha i ri hosi Yesu a wu tsakanga hi magandzelo lama u nga nikiwa wona na swi vona na mina tatana emisaveni vujoho se byikulu ene lava corruptaka timhaka leti i tintsumi leti u nga ti create wehe etilweni u ti tshembeni u ke vana va wena u ti rhuma u ka ti emisaveni ti ya rindza misava ti ya keepa order ti ya maintaina order ti endla sure swa ku swilo hinkwaswo swi famba kahle emisaveni mara instead hosi ya toho Satan i fike a ti convince eximoyeni ti hetelela ti va na moya wa ku navela ivi ti hetelela ti etlela na vana va vanhu tintsumi leti loko ti la ku tlhelela tilweni tilo ri pfala hikuva se ti nghene manyaleni tilo loko ri pfala se manjheni ti wela ka yini ka team liya ya lava ya va nga wena na Satan so ku na army liya ya ku sungula Satan a nga hlongoriwa na yona enkarhini wa nyimpi ya Mikhayeli ku va na lava nga rhumeriwa swa ka va ta va langa misaveni va keepa order misaveni va fika va joha va etlela na vana va vanhu na vo team liya yawe hi ku loko a ya ha tenganga tilo loko ti fanele tlhela tilweni ri pfala hi boheka ku ya wela kwini ka team ya Satan now se wa swi vona ku na nyimpi ene nyimpi leyi lwiwaka yi na masocha ya ku tala ngopfu Satan na masocha ya ku tala ngopfu and he's busy recruiting na namuntlha ka bandla ra namuntlha ka vanhu va namuntlha he is busy recruiting i ri hosi Yesu papa a wu tsakanga ina na va vona na mina papa va le ku joheni and va ya mahlweni ku johela
ene loko va ri karhi va famba na Moshe a va humesa Gibita Xikwembu xi hlundzuka ka ku tala ngopfu xi ku na va herisa Moshe a ku papa a wa va endlela yini papa va twele vusiwana a khongetela n'wana wa Xikwembu a khongotela vana va Xikwembu xi n'wi yingisa ku za ku ya humelela mfana lontsongo la nga va teka va chela Kanana mfana lontsongo Yoshua a ya nghena xikan'we na Caleb namuntlha hi vona ku na wanuna lwa chikaka ta hi le tilweni i ri papa u ni lunghisele miri lowu ni nga ta ya hi wona emisaveni miri lowu hi lowu nga ta fika wu va gandzelo emisaveni twana ke manje loko se u yi hlaya u ta yi twisisa hi ku yiri it is highly impossible for the blood of the ox, for the blood of the sheep, for the blood of any kind of a thing under the sun to wash away the sins. Ashkoteki. Kubangati ya homu kumbe ya mbuti kumbe ya shihari yinga hlantswa swidyoho swa munhu. Why? Shinga koteki. Munhu is so supreme ka shihari. Because Xikwembu yiri Bible munhu I endliwe hi mfanekiso wa Xikwembu. That means leswi fanelaka swi hlantswa munhu swi fanele swi va swi tlakukini ku tlula munhu. That is the reason why loko munhu a ya khisamela xilo lexi nga xitsongo ka yena I yehlisa value ya vukwembu lebyi byi nga le ka yena. Xikwembu xi tshamini vanhwini xi ri ni mi endla hi mfanekiso wa mina famba ni mi ya fuma mi va na dominion. The moment u sungula u khisama Bible yi ri matsolo hinkwawo ma ta khisamela Kriste Yesu. All knees shall bow to the Lord. Ai xin'wana na xin'wana lexi faneleke xi khisamela. Twana loko u ya fika u kuma xikhonkhwana u teka tinguva u veka hansi u chela folo u khisama u sungula ku vulavula u khisama hi matsolo. Matsolo ma khisamela mani na a ri ku byela ku u va u ri ku endleni ka yini. Reason ya ku u kuma vanhu va khongela imbuti yi va tirhela va khongela xitechu lexi ngo xi khanda hi mavoko ya vona swi va tirhela wa tiva ku I yini. It's because vanhu va teke ku kholwa ka vona. Faith it's a first principle. Ku kholwa ka munhu hi ko ku nga hanyisaka ku kholwa ka munhu hi ko ku nga khoma vutomi bya yena. Leswi u nga ta kholwa ka xona leswi u nga ta kholwa ka xona xi ta va na matimba. Now loko u khisama u vulavula remember what the sign of kneeling ya ku va u khisama sign ya ku khisama hansi swi komba reverend swi komba ku you the reverence u hlonipha u le ku hlonipheni. Now loko khisama hansi u nga khisameli Yehova u nga khisameli Hosi Yesu u khisamela swin'wanyana u hluvula vukwembu bya wena and the power which God has given unto you and the voice that comes out of you are giving that statue or that particular thing that you're kneeling upon ku a xi ku rhula a xi u fumi wena hi marito man'wanyana wehe a u fanele u ri ku fumeni u vulavula swilo swi endleka hi nomu by faith u declare a wa ha swi koti ku declare u nga yanga laya because u rhule I matimba na authority leyi Xikwembu xi nga ku nyika yona u nyika xitechu hi xo se xi nga ta controla wena. But let me tell you ku loko u ya laya hi ku tshemba u fika u khisama ka xitechu lexi u vulavula leswi u swi lavaka loko u swi vona swi endleka a hi ku xitechu xo ku provide I ku kholwa ka wena ku kholwa ka wena. That is the principle ku kholwa ka wena hi ko ku endlelaka. But problem ya ko I ku loko se swi endleka we mindset ya wena I ku byela ku u endlela hi xitechu lexi. That is why xitechu lexi me va hetelela va swi nyika mavito. Famba u ya Google India ku ina swikwembu swi ngaki gods ina swikwembu swi ngaki in India about 330 million gods leswi nga ko India. Leswi endleka ti altar leti ti va you can imagine ku ti altar tingaki loko ri na the gods they 320 million ti altar tingaki tingako because each and every god requires the altar la ku fanele mi connecta koho mi vulavula koho ti incarnation ta n'we mi connecta in the spiritual realm. Can you imagine how many altars are there? How many altars are there? A lot. Now here is the scripture. It is telling you there is only one altar. Ringa chikata ile tilweni papa a wu tsakanga hi leswi va nga swi endla va ringetini ku dlaya eswihari a wa ha tsaki hi magandzelo ya vona namuntlha u ni preparele miri ku ni ya emisaveni ya ni ya va fela. That is the altar. Build the altar in Christ. Kreste I xinyimpfana xa hina
lexi nga dlayiwa Golgotha hina a ya ha n'wi dlayi I hanya ka hina I xinyimba I altare leyi nga yima 2000 years ago up until today, and we have experienced the power. We have experienced the power, and we are here to attest to the power that we have seen in Christ Jesus. Mhaka leyi nga tela ta ku byela wena namuntlha I ku kuna altare ku nga Yesu. Kuna nyimpfu ya magandzelo. Wa vona leri ro gandzelo ra ntiyiso leri a ri nga ta ku xanisa, leri a hi rona ri nga sungula hi vakokwana wa wena leri a hi rona ri nga sungula hi vamalume wa wena leri I gandzelo ri nga sungula hi Xikwembu hi xoxe. Loko xi n'wi susa tilweni Yesu a ta misaveni a swi hetisekini ku Yesu I tela ku ta endla gandzelo misaveni. Ematshan'wini ya timbuti na tihomu gandzelo ri establishiwini khale eGolgotha eCalvary. Swi endlekini na namuntlha gandzelo ra yimini. Loko wo yima ka gandzelo rere, loko wo yima ka altar yaleye, n'wana mani u ta hlula ti altar hinkwato. Problem ya vanhu va namuntlha loko swiyimo swi tika va la ku ya la swi olova ka kona. Kasi Xikwembu xi ri munhu un'wana na un'wana n'wi vekele season ya yena. When your season has come, ku ta hlamala vanhu. Hi feyila ku rindza eka Xikwembu ivi hi ti endlela. Hiya langutana na ti-consequences. Switandzhaku leswi swi fikaka swi hiba. Loko se swi hiba hi ku Xikwembu a xi fe. Kasi Xikwembu xi fe xi lava lava nga ta xi tshemba. That is why hosi Yesu a fike ka wansati wa le Samaria a ku wena wansati nkarhi wa ta se wu fikini la mi nga ta ka mi nga ha khonzi, mi nga ta ka mi nga ha dzunisi Xikwembu mi ri la eka ntshava liya, kambe mi ta dzunisa Xikwembu hi ntiyiso na hi moya. Wa yi twa mhaka? Hi ntiyiso na hi moya. Hi marito man'wanyana loko wo ze wo tshemba Xikwembu ivi u kholwa leswaku loko u xi dzunisa kumbe u xi byela tinkingha ta wehe hinkwato hi xikhongelo xa yingisa, ta matshova magandzelo. U ta yimisa gandzelo rin'we ntsena ku nga xinyimpfana. I wa humelela hosi Yesu ka Old Testament. Hina hi tiva swa ku hosi Yesu I bebukiwa ka New Testament ka buku ya Matewu, mara u wa humelela ka Old Testament. Hi n'wi vona a ri loyi hi n'wi vona a ri xinyimpfana lexi nga khomeka ensinyeni loko Abrahama a fanele a dlaya n'wana wakwe Isaka. Hi vona loko a languta ndzhaku a vona xinyimpfana. I wa humelela ka Old Testament a va mponisi. I sungule ku ponisa hi ku ponisa Isaka. Vanhu a va swi vonanga. Hi ku loko a fika ka New Testament a dyondzisa ti parables ku nga swifaniso. Loko wo twisisa ku Yesu u wa dyondzisa hi swifaniso, na namuntlha Xikwembu xa ha ta ku nyika ti-revelation we la u nga ta ya vonisa vanhu swifaniso ivi va vona Kreste endzeni ka swifaniso leswi nga ta vulavula swona. Ku lava ntsena lava nga ta kholwa va nga ta tshemba. U wa humelela ka Old Testament. I sungula a fika a ri Melkizedek. Loko hi vulavula hi swa vukhume hi ku hamba vhangeli ku fambisa ntirho wa Xikwembu, hi sungula hi swi vona ka kokwana Abraham. Loko a humesa swa vukhume a nyika Melkizedek. Melkizedek I vonakala kan'we ntsena Bibeleni va ka hino a nga ha vonakala. U nga yi hlaya Bibele ya wena kusukela kwale ka Geneza I kumeka ka Geneza. Loko se u ya swa ku Melkizedek loyi yi ri Bibele loko yi hlaya u kwala ka Geneza yi ri Melkizedek loyi a nga na masungulo a nga na mahetelelo. Yi ri Melkizedek loyi a nga na vatswari va ya va tivekanga. Melkizedek loyi I yo teketana a humelela la ku nga vonakala kokwana Abraham a humesa vukhume ka yena. Swa fanela. Hi tsutsuma namuntlha hi teta hi yime henhla ka switshembisa swa kokwana Abraham. Hi yona mhaka loko languta ti-generation hinkwato kusukela kwale ka Geneza u ta u famba na yoho ku tswala va Isaka a tswala va Isau na va Yakobo a davula 12 tribes ya Israel. La namuntlha hi ngo hina the 12 tribes of Israel. Namuntlha hi vitaniwaka hi vana va Israel. Israel a tswala vana hi vona ku tswala Juda ka vana va Israel. Juda a nga davula rixaka ra ku tswala ku bebukiwa ka Yesu Kreste. Namuntlha hi yima hi ku hi ya ku khensa wena nghala ya rixaka ra Juda. Mhaka leyi sukela kwini? Yi sukela ka switshembisa swa kokwana Abraham. Xikwembu loko switshembisa Abraham xi ku wena ni ta ku endla kokwani wa tinxakanxaka. Vana vatukulu va wena va ta tala ku tlula sava ra lwandle. A ni ri wa nitwa na? I switshembisa swa kokwana Abraham. Na namuntlha loko wo tshembisa Xikwembu hi vukhume bya wena la u kerekaka kona, wo tshembisa Xikwembu hi tinyiko leti hambi u nga kereki swi pfuka endzeni ka wena ku Xikwembu ni sungula ku la ku teka ntirho wa wena sweswi. I partake in your plate, I partake in your kingdom, I wanna take charge
la ka ndhawu leyi ni nga ka yona kusukela sweswi ni la ku humesa leswi swi ya pfuna vhangeli ya wena a wu ri ni ku byela n'wana le kaya ku vana va yo va ya hanya ehenhla ka switshembiso hinkwaswo leswi u swi navelaka namuntlha u nga chavi wa tiva vanhu va yivela i vanhu mikateko ya vona a va byeli ntiyiso ku na mikateko ka ku va u humesa Bibele ri xandla lexi nyikaka xi kateka ku tlula lexi risivaka ku na mikateko loko u nikela ku na mikateko loko u hanana ku na mikateko loko u pfuna van'wanyana ku na mikateko loko u xavela lava pfumalaka swakudya ku na mikateko loko u xavela van'wanyana swiambalo loko u swi vona ku va swirile swi ni mikateko ku u pfuna van'wanyana loko u lava ku vona ku Xikwembu xa swi kota ku suka xi ku yimela vana mbileni u tirha swa kahle u tirha mitirho ya Xikwembu u ta swi vona ku emasikwini ya munyama lava ngo lexi i xiyimo xa rifu kumbe ku hanya Xikwembu xa nghenelela xi ku tsavula la a va ku se swi herile hi vutomi bya wena a xi ku tsavuli hi ku xi ku rhandza ngopfu kumbe lo khongela ngopfu ene u kuma ku u endla swilo leswi hinkwaswo a wo khongela u va muzalwani wena mara Xikwembu xi ku endlela hi yini xi twa emarito ya vanhu lama ma nga vulavula kusukela timbilwini ma ku ya khensa u endla leswinene va ku ya khensa u endla leswinene va ku Xikwembu a xi ku tatiseni masiku u endla leswinene va ku Xikwembu a xi ku katekisi vanhu lava ya hinkwavo va le ku katekisi problem ya vanhu a va swi twisisi ku mikateko ya Xikwembu yi tisa ku yini mikateko ya Xikwembu yi ta hi loko u endlela vanhu va Xikwembu leswinene hi ku a wu endleli vona u endlela Yesu u endlela Xikwembu hi ku loyi u n'wi endlelaka hi loyi a nga endliwa hi xivumbeko xa Xikwembu loko u langute ye u vone Xikwembu hi ku is the image of God since he is the image of God i na vutomi endzeni ka yena lawe loko u endlela yini u endlela Xikwembu twana hosi Yesu loko a fika ka lava a va ri hala ximatsini ako va ku hosi hi hlongorile madimoni hi vito ra wena hi va hanyisile van'wanyani hi endlele swinene hi vito ra wena hosi Yesu na swi twa hinkwaswo sukani n'wina a ni mi tivanga ivi lava va ri ka xinene va ku ivi ku hlamula ya hosi Yesu a ku n'wina a ni mi tivanga lava va nga haleni va ni kumeni twa tora va ni nyika mati va ni kume ni ri nga ri na swiyambalo va ni yambexa va ni kume ni twa ndlala va ni fihlula ivi navo va sungula ku va confused va vutisa hosi hi ku kume kwini u twa ndlala xana hi ku kume kwini u ri na torha xana hi ku kume kwini u nga ri na swiyambalo xana twana hosi Yesu loko a hlamula i ri hinkwaswo leswi a mi swi endlela i vanhu emisaveni leswinene a mi nga endleli vona a mi endlela mina channel leyi ku ta va na nkarhi la yi nga ta kula vanhu hi fanele hi mi nyika platform hi nga mi fihleli ku mikateko ya n'wina yi ta hi loko mi endla leswinene mahlweni ka Xikwembu hi ku ku ta va na nkarhi as I am busy accumulating ti-equipment ta ku ni la ku sungula ku famba kahle South Africa hinkwayo and even internationally according to leswi Xikwembu xi ni pfunisaka xiswona ni ya vulavula vhangeli hi xibindi hi ku na tshemba ku Kreste i hosi na mponisi ni ya nghena lava ngo vhangeli a yi ngheni ni yi chumayela mara ku hinkwaswo leswi ta za swi endleka loko u kholwa wena leswaku vhangeli leyi impela emisaveni ya laveka impela vhangeli leyi yi ta va tshunxa vanhu impela vanhu va lahlekini va lava ku pfuriwa mahlo ku laveka wena u swi vonaka ku vhangeli leyi ya laveka matikweni u suka u byala mbewu u Xikwembu ni la ku byala mbewu ivi ni pfula swandla as a man of God ni ku you are welcome ku va u aka mfumo wa Xikwembu loko u la ku xava xipikara you are welcome blessed by heavens loko u la ku xava keyboard hi ku hi la ku famba hi la ku xava na matende la hi nga ta famba hi khempa hi chumayela vhangeli mara mhakankulu Xikwembu ku na vanhu la xi nga ta va thinta hi vhangeli leyi munhu la a nga ta fona a ku wanuna wa hosi Xikwembu xi ni thinthini ni lava ku nikela hi tende ni lava ku nikela hi switulu ni lava ku nikela hi sound system ni lava ku ntirho wa Xikwembu ya mahlweni this is what God wants tsundzuka apostle Paul loko a fika a famba a chumayela vhangeli yi ri Bible ku na wansati loko a fika etikweni ra le hi le Galatia a na ha tsundzuki kahle ku na wansati lova ku i Lydia yi ri Bible loko hlaya Bible yi ri Xikwembu xi davule Lydia ivi xi pfula mbilu ya Lydia xi chela
xi chela information ya mani ya Apostle Paul ivi xi rhunga xi pfala. Swi vula yini leswi? A nga davuluwanga hi le nyameni a vonakala, kambe vhangeli ya Paul yi fike yi kuma ndhawu embilwini ya Lydia, yi n'wi ponisa, a hundzuka nandza wa Xikwembu hikokwalaho ka ku twa vhangeli ya Paul. Hi marito man'wanyana vhangeli leyi ku na lava yi nga ta va thinta, lava nga ta va tipartnera hi timali ta vona, va nga ta va tipartnera hi mitirho, hi rirhandzu ra vona, va partnera channel leyi kula, ministry leyi famba misava hinkwayo hikokwalaho ka swiphaketi swa vona. Ni vulavuleni ka video yin'wanyana ni ku Bible a hi hinkwavo lava nga hosi va nga ta vona mfumo wa matilo. Ku na vanhu va nga tshama va nga tiveki tikereke, va nga se tshama va nghena nyangweni wa kereke, kambe hi timbili ta vona to basa na ti-finances ta vona na support ya vona ku endla leswinene mahlweni ka Xikwembu, va nga nghenanga tikerekeni kambe va vona mfumo wa tilo. Lava nga hosi masiku hinkwawo tilweni va nga ngheni. Swa hlamarisa leswi, swa hlamarisa leswi. Kambe hosi a yi endli kahle. Hina Yesu loyi nga chikatile na tela hina, a tela ku ta a ta hi xava hi miri wakwe, miri wa mbuti, miri wa homu, miri wa swilo leswi hinkwaswo swi herisiwile. Lava nga salaka swona, xivutiso i ku yi ri Bible wa tiva ku hosi Yesu loko a ta misaveni i ri a ni telanga ku ta herisa, ni tele ku ta tatisa. Hi marito man'wanyana a nga telanga ku ta dlaya nawu wa le ka muxe, a tele ku ta tatisa mara na ku olovisa vhangeli. Hiku I swi vonini ku swa tika ku famba hi nawu, ku nawu loko u lava ku landzelela nawu swilo swa le nawini swi tika ngopfu. Hi yo mhaka Bible yi ku matimba ya xidyoho i nawu, matimba ya xidyoho i nawu. Vanhu va nghena exidyohweni ngopfu loko va ringeta ku landzelela nawu. Nawu loko vulavula hi 10 commandment, a va ha ri va nga yi kotaka 10 commandment namuntlha. Loko wa ha sele nawini swi ri sala nawini, kambe u landza milawu ya chume hinkwayo, u nga tshovi nawu. Vhangeli hosi Yesu loko a ta a tele ku ta hi olovisa ku hi nga ha tshami hi endla magandzelo loko hi johini, kambe hi ya ka tatana hi vito ra yena. A tele ku ta hi nyika vito leri nga ta hi nyika connection na tatana. A tele ku ta hi nyika emiri wakwe lowu nga gandzelo ra makumu a ka ha ri na rin'wana. Vito ra yena i matimba eka hina. Yona mhaka Apostle Paul a ku evangeli leyi i matimba ka hina hi kholwaka, kambe i vuphunta ka lava lovaka. Vito ra Yesu i matimba ka hina hi kholwaka, kambe i vuphunta ka lava lovaka. Hikokwalaho ka yini ku vito ra Yesu i matimba? Siku leri va nga ta ku nkhomeni a fanele a ya vambiwa, i ri mi lava mani? Va ri lava Yesu wa Nazareta. Va yo vhela va wa hansi hi matimba ya vito. Vito leri nga va pfuxa hansi, va nga wa hansi. Na namuntlha hi vita roho madimoni mabawa. U languta dimoni ri sungula ri ba mkhosi, a ri voni wena, ri vona loyi u fambaka na yena, ri vona the anointing, ri vona the fire, ri vona mkhongelo leyi nga tshama ndzeni ka wena yi nga hundzuka bomo. Laha u fikaka kona madimoni ma ku thovela, a wu khendlanga, a wu na matimba, u famba na nghala ya rixaka ra Juda. Hi mina for sweswi Xikwembu a xi ku endli kahle. Hina mulondzovoti a nga tela hina. Kreste Yesu miri wakwe i gandzelo ra makumu, ngati ya yena hi leyi hi hlulaka ha yona. Vana va hina hi va fihla hansi ka ngati. Timpapa takwe hi leti ti finengetaka mindyangu ya hina, ti finengetaka ti-asset ta hina, ti finengeta hinkwaswo leswi vitaniwaka hi mavito ya hina swi va protected hansi ka ngati. Hi yona ntsena yi hlulaka. Hosi a yi endli kahle hi subscribe la ka channel leyi, hi ta kota ku va ni hi kula ximoyeni, hi tshama hosini. Lava hosi yi nga ta va pfuna yi va thinta, tinambara ta metiko 071 2599 003. Loko hosi yi ku thinta, subscribe u ba xibelani lexi nga laya, hi kulisa channel. Ku va channel leyi kula yi lava n'wina, ku va vhangeli leyi ya matikweni man'wanyana yi lava n'wina. Loko hosi yi ku thinthini, a hi vulavuli hi kurisa mfumo wa Xikwembu, ya chumela vhangeli. Xikwembu xi ku endli kahle. Hi mina for sweswi. Shalom. God of peace. Jehovah our peace.